Kua whakatū te whare tahua o Aotearoa Credit Union i tētahi pēke ki rungi i te marae o Kirikiriroa o tira ki roto i te ratonga hauora Māori o taua marae rā. Ko ngā tohu a te puna pūtea ara a te ATM o taua whare tahua ki taua marae rā, kei roto katoa i te reo Māori. I reira a kingi tūheitia me Waikato Tainui whānui mo te whakapuaretanga o taua whare tahua. Kia whāngai i te iti, me te rahi. He mihini i te reo Māori, ko te mea tuatahi he mihini pūtea mō tātou te whānau i runga i te marae. Koia i kitea i te whakapuaretanga mai o te poaka tuku pūtea reo Māori, tuatahi o te motu i Kirikiri marae i te rā nei. He kaupapa e kōkiri hia ana e te uepu hauora o te kōhao me te uepu whiwhi pūtea o Aotearoa. Gives us the opportunity to open a new ATM, Māori language ATM. It gives us the opportunity to be in a fantastic building, great location. They've got 8,000 members. They've got over 100 or so employees. We would like all of them to be part of ACU, Aotearoa Credit Union, and we just want that to grow from there. So it's fantastic. Nā, ko tai te wā, ka piri anō ki tēnei te ACU, and ka puta mai he whare, he mihini moni mo tātou te whānau. E whakapaeti ana kua nui i te kotahi mano tāngata ka whakamahi i tēnei rauemi i roto i tōna tau kotahi. I nā rā te kōrero ma te Māori anō tō Māori pena pūtea e tautoko. I nā rā e uru ai te huru mā me te huru pango i te kōhao o te ngira kotahi. This is something that Te Kōhao had identified, and that's why they had discussions with us. And we thought that it was a great idea to be able to develop that part of financial literacy and also the opportunity to provide funding, which a lot of Māori organisations already provide, but they're not set up to be able to do it like we can. So that's a real benefit. Me te mea nei ara noa atu ngā paenga o tēnei kaupapa. He mea tino pai mo tātou te whānau. Kia tupu mato ai te hauora pūtea i ngā hapori Māori huri noa, te motu. Raniera Harrison, Te Karere.